kazi ziko watu wanatumika maisha yako bia sana kule. Amakuru ya Saido Nyanga na Dedie Kiss. Saido Nyanga yuko fresh na nisikia Saido Nyanga yuko hapa hivi. Bivuga ko ngo mutanga amahera kugira umuririmbyi asohora indirimbo muga mukamwobrija kuririmba amazina yanyu, mbega ibyo nivyo? Mimi mwambiaga Wiz yana mimi sunda kwa niko Buja ndakuja kufanya mariage, so nataka unifanyie surprise, itakuwa surprise kwa madami. Akanambia fresh, akanambia wewe kama ndugu yangu na tunasaidizana, acha mimi ndakufanyia kitu kizuri. Akakifanya kabisa, unaona. Ile la maziwa na mimi nikampatia cause mtu anaanza kufanya kazi atoe sauti voice yako, lazima apate hata maji, nikampa. So kama kuna mtu arusikia ule muziki akaupenda, akamwambia huyu muziki nataka unipatie nao. Unajua msanii ni mtu anatakaga ni cash. Unaona kama alipigwa franga nzuri, aliniambiaga tumiaga voice. Mimi nikamwambia sikumjibiaga mimi. Mukora ubuzi bugoye, sinzi ngo ubuzi bwo guca ibiti, sinzi ngo koza ibiziga, ngo sinzi ngo ibiki nibiki. Ivyo bintu urabivuga hikiga Baroteri. Hizo kazi, unaona kuna kazi watu wanakuwa wanasema kazi ni cha kwanza, kazi ni kazi, unaona. Wanasema hiyo mzara kazi kufa maskini. Unaona. Mimi kiukweli mimi sitakudanganya kazi yangu. Mimi waga nakata meat. Ndio hapa Kebeke tunatumika hata na ujamaa wa Rwanda ni nani, ujamaa pinda sasa piga ma challenge Dumba. Dumba tunapigana ma meat hapa Kebeke. Sana kwa mimi nimwambia mimi nataka mtoto wako nini. Sitaki mtoto kula na ibada afu mshwa siku mimi naitwa cha. Tukanipigia pasi wa mtoto ngajuta mtoto ko fresh, mtoto ko fresh kabisa. Mais sio pase comme tezi. Si bakunzi ba Bude ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, nkuko mse mumenyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe, behind camera turi kumwe na Juma Jux BG Dora Capital. Muri kano kanya murabona ko twatembere ntago turi muri studio za Bujahit, bega twagiye mona mwibaza ko twagiye tugiye kuraba umwe mu bantu ntari buvuge muraza ko mubona ni umujene marié tuba ariko tubivuga. Let's go. Oi, mzee. Uko sawa? Umeze neza? Umeze fresh kabisa na wewe. Guys, ngira mwamubonye rero ni Baroteri, sinzi ko mwari maze kumona kuri Bujahit kenshi tumuvuga ariko atari hari uyu munsi ari live. Ibintu byose mwifuza kumenya kuri we Bujahit yamugende yamazige kingana gute ngaha yaje mu biki mbega heruka ngaha ryari, ibintu byose tugiye kubiganira bro. Turashaka kuduha karibu, murashaka kuduha karibu tugecara. Okay, na bro. Lakini sasa ajui Kirundi, ndajitahidi niongee Kirundi anajibu mu Kiswahili kubera turi muri East Africa murabizi Kiswahili hari abantu benshi bacumva ni Kirundi hari abantu benshi bacumva, so mwoduha karibu. Yes, nkuko muri ko murabibona abakunzi ba Bujahit badahaye kare ariko twashimye kwimanzarika bavuga gute kwimanzika kwimanika kugira ngo bikende neza. Muramubona rero ni Baroteri nkuko nari nabibabwiye, tugiye kuganira kimwe bibiri bitatu. Boss turakwakira kuri kamera za Bujahit. Asante sana. Umeze neza? Niko fresh na uko fresh. Ndamutse abakunzi ba Bujahit ku nshuro ya mbere kuri kamera za Bujahit. Twari dusanzwe tukumenyere mu live ariko ubu rero ari live. Buramutse abakunzi ba Bujahit n'abakunzi ba muri rusange. Nasema Bujahit jambo, uko fresh, Juma Jux. Yes, muramubone rero ndabwiye ko turaza kugerageza ndavuga Ikirundi n'abavuga Igiswahili ko yako murabizi habaheze imyaka myinshi adashika no mu Burundi. Mbega umaze igihe kingana gute utaza mu Burundi? Naweza kusema ni miaka sita depuis 2016. Kwa 2016 mwezi wa 5 tariki 10 ndio nitoka hapo na hivyo kurudia nyumbani tu. Urugendo rwawe rwagenze gute nyuma y'imyaka ishika 6 isaga 6 utari mu Burundi? Mbega urugendo rwawe rwagenze gute muri rusange canke niki kintu washitse ngaha nyuma y'imyaka 6 ukabona kiragutunguye? Safari kwa fresh japo palikuwa poko tatizo kidogo nashukuru Mungu kwa nifika salama, nifika fresh kabisa. Ikintu ugishika ngaro cagutunguye ukabona ati mu Burundi harahindutse canke hari ibintu byahindutse byari biki? Ikintu wabonye kikagutungura nyene? Mabadiliko ni mengi sana.
kicheki atama uko natawe peke vitu vingi sana vilibadilika nini. Mabadiliko ni mengi sana. Ikintu wovuga nyene wewe ugishika utari witeze nko kubona mu myaka 6 Baroteri hahinduka ibintu byinshi barubaka amazu amabarabara ni menshi ikintu wabonye kagukanga kwanza chini nimeona kwanza zima ferouge ni vitu kwa gasioni mevi nimeona utapako maferuje barabara ziko freshi unaona amani ni yote yani ni zaidi gisi niliachaga ni zaidi amani mu bintu byo gufungura niki kintu wumva gukumbuye gufungura ngahi wacu kitu cyo nilikuwa nakumbuka hata niliambiaga hata madam wakati nakuja nitarishie ilikuwa ni roe na ndaga ni vitu nilikuwa nakumbuka sana cause ni vitu kule vilikuwa sivioni kule vile kupati roe vitu kama sombe za kule na hapa siko different no vitu kama hivyo tugiye abantu bahora bagenda batubwira ngo zirahaba ngo ari n'ukuntu ngo barungika baratubesha rero no sombe za kule na kusoma moja sombe za kule unaweza kuzipiga saa 5 saa 6 kusema ziwive unaona afu nakutaga ni ngumu meza huko ziko fresh unaona kupata roe kule usikapata roe kule unapataga kwanga unaona kwanga ndo roe ya kule Canada nini aba madam aragwa no sio madam guys mu bintu tuza kuganira turaza kuganira kiruca madam mumbise ko yavuze ngo ajya kuza yabwiye madam ngo amugirire uburobe n'indagara ubuzima hari yabwifashe gutega Baroteri ku bantu turi ngaha tubwirwa ibintu byinshi muri Canada bimeze uko mbega wowe uri kuri te umunsi turi kumwe ubuzima bwa hagiye umeze gute maisha kula ko fresh kazi ziko watu wanatumika maisha yako bia sana kule soft baridi tu naona baridi ndo nyingi kule same maisha kula ko bia watu wanatumika wanaganyezo franga amakuru ya Saido Nyanga na Didier Kiss Saido Nyanga yuko fresh na nisikia Saido Nyanga yuko hapa hivi Didier Kiss hata kufanikiwa kuja naye naona kwa Didier Kiss kuna safari Didier Kiss alienda Dubai si tukashuka huku Mbona Saido yuko huku mzee huko siya kuona sawa umuntu akibaza ati mwaraje ngaha urumva nyuma y'imyaka 6 mudashika ngaha hari byinshi byahindutse uyu munsi tuko turakubona ngaha guys tubibutsa ko uyu ari mu bantu sinzi kumwege mubona ama live menshi dukora ba supporting umuziki wo ngayo wacu ari numwe mu bantu muri abo nyene hariyo Saido Nyanga Didier Kiss Baroteri hakabamo na Janvier ngira ngo mu bantu ba supporting umuziki w'u Burundi bashobora kwitanga mu mahera yabo akayatanga kugira ngo umuziki ugende neza ni wewe rero uyu turi kumwe wow Brandine naye ko rakurondera karibu Ingo turamutse Brandine indukiza kamera ndagusabye basha Brandine aratwangiye kuturamutsa mubwire basi waza turamutse gusabira za turamutse atakuja yes ni nakunda vuga karumwe mu bantu bakora umuziki babafasha umuziki ndundi hari byinshi byagiye bivugwa tuza kugaruka ko gato cyane kubyerekeye ingene mu supportinga umuziki ikibazo cyambere bivugwa ko ngo mutanga amahera kugira umuririmbyi asohora indirimbo mukamwobrija kuririmba amazina yanyu mbega ibyo nibyo sio kweli hakuna mtu anagana oblige msanii tingia studio sema Baroteri sema Didier Kiss sema Saido sema Janvier no hakuna kabisa inakuwa ni upendo tu naweza kusema mtu kama Olege ni peti yangu depuis ningali buje Olege ni kwa cheza na vitu vya muziki so kutoa support kwa mtu kama Olege unajua mtu kimfanyia kizuri lazima na kuoneshe na yeye mazuri ame hakuna mtu anagana oblige msanii ingia studio sema Didier Kiss sema Saido sema Baroteri hakuna no inakuwa tu ni watu tu ndio wanatengeneza mambo yao tu kuona kabisa ibintu byagiye bivugwa bigaruka ko cyane bavuga ko ari mu bobrija kugira kuririmba amazina yanyu hariho n'ibintu byabaye tuza kugaruka ko gato uraduha ko umuco kumbure kijyagiye twarakurondeye kuri telefone guys murane ngene ari byiza twaramurondeye kuri telefone turamubura mu guhu turi kumwe live turagaruka ku indirimbo yawe indirimbo novuga ko yakorewe novuga ubugeni canke mariage yawe indirimbo yakozwe n'umuririmbyi ngayo wacu Wiz Designer niki kintu uvuga kuri iyo ndirimbo ubu niturikiri ko turayumva yarahitinze imisi ngaye turayibura ile nyimbo kiukweli
Naweza nikasema huko no, ile nyimbo naweza kasema ni nyimbo mdogo wangu Wiz kwanza ni mdogo wangu ni peti yangu. Tunashirikiana mambo mengi sana. Sio tu kimuziki tu na concept fulani. Mimi nimwambiaga Wiz na mimi soon ndakuwa niko Buja ndakuja kufanya mariage. So nataka unifanyie surprise, itakuwa surprise kwa madami. Akanambia fresh. Akanambia wewe kama ndugu yangu tunasaidiana, acha mimi ndakufanyia kitu kizuri. Akakifanya kabisa, unaona. Ile la maziwa na mimi nikampatia cause mtu anataka kufanya kazi atoe sauti voice yako, lazima apate hata maji, nikampa. So kama kuna mtu alusikia ule muziki akaupenda, akamwambia huyu muziki nataka unipatie nao. Tunajua msanii ni mtu anatakaga ni cash. Unaona kama nipigwa franga nzuri, ananiambiaga tumiaga voice. Mimi nikamwambia sikumjibiaga, mimi nikamwambia okay, ukishajisikia umpatie. Mais après DJ kisa kanambia ule muziki hauwezi kutoka hivi hivi. Ule muziki ulipia pesa, tena muziki ushatambaa watu. Kitu kama hicho Peti Wiz mwenyewe alikuwa alipenda ule muziki, ndio akanambia basi mimi nitawarudisha pesa, afu muziki mimi uchukue Peti ufanye au pige tena mwingine ki system. Nikamwambia fresh cause mimi muziki kwa sitegemee, mimi sitegemee YouTube, sitegemee muziki. Nikamwambia fresh muziki akauchukua, akatupatia ila tukamwachia tu kama hivi. Mais hakuna sana ngo tingo niko na tatizo na Wiz ama Wiz kuna tatizo no. Urazi none ga Baroteri kijya ndirimbo jewe ku nkuru nakoze byahatswe kungira hingaruka kandi komeye. Nimeonaga watu wapiga masimu sana, why Chris anafanya interview na post, nikamwambia Chris ni journalist, iko journalist kazi yake ni kutafuta habari afikishie watu, nikamwambia kuna haki ya kutafuta habari apatie watu. Akutukana mtu interview aliongea kitu kenye kiko sio uongo. Mimi niwaambiaga uliongea kitu kenye kiko kitu cha ukweli. Yeah. Dikino chambabaje no kwera ijya nkuru bace bayifuta. Juju nani Wiz yarambwiye ati bifute kubera urabona ntibimeze neza akaniti atawoga nikaogopa kweli kasema nakufa. Ariko kwera ko nziko nari mukuri nariko ntanga maku guys. Inkuru nakoze nshimye kubivuga kuno munsi. Inkuru nakoze nari mukuri sinariko ndabesha kuko nari mfise nama voice note ya bamwe mu bantu byara abantu kubwa na Baroteri ararimo. Nimwibuka ko naramurondeye kuri telefone nkamubura ariko nibaza ko byaheze. Twitegura iki gishasha rero. Igishasha kueleki mariage ndakwambia. Mariage ndakwambia. Kwa kijya ndirimbo. Iyo ndirimbo ni ndirimbo ndakoreye challenge sinzi ko mwabibonye. Abantu bizarambira kubera iki wagiye gukora challenge y'iyo ndirimbo kandi uzi ko ari draft ibintu nk'ibyo mbwa je nago sindi umuririmbye sinzi ingene bigenda bijya bintu. Ni ukuvuga ngo indirimbo mwaratandukanye nayo ntago ari wowe ukifise. Siko natanga muziki, wewe muziki tulipatia kwa mtu mwa alupenda tukompatia na mimi kuna watu wengi sana washanifanyia muziki, watu wengi sana washanifanyia muziki nasema hatuwezi kwa kufa muziki mmoja, nikamwachia jamaa ile muziki, nikamwambia tunipatie tu pesa yangu yenyewe ni waga nilimpatia huyo dogo kuingia studio akanipatia na none kijya ndirimbo ndayifise muri telefone sometime mpora ndayumviriza nkanitambira ni fo sio fo kama uko kwako natie kutero na nitie kuteri nashira muri buffet ngatamba nzobangiza makosa sio makosa unasi mimi muziki ushagafa muziki mimi niko nao jena kandi narakunze abantu bashobora biti narakunze urandawitambira rero na hatari gwa ule muziki watu wengi sana wako nao. Mimi mwambiaga atole jamaa ule muziki unakamata ushatamba mu watu kila mtu ashakuwa nao ashausikia. Akanambia mimi nataka tu hivyo ataugaramia siji clip kama ni Rwanda kama ni wapi, nikamwambia fresh mimi muziki ushakuwa mu watu ushatamba kama Etats-Unis yote kuna ule muziki mu Australia ma Belgium hapa kuna ndo sisemi sasa cover zilipostiwa hovyo watu wakopiga hovyo sana. Yes, ni Baroteri rero tuko turaganira kuri kamera za Buja Hit. Umuntu akibaza bimwe bihora bivugwa ko kubyerekeye nyine akazi mukora canke ingene supporting umuziki w'u Burundi bikavugwa ko donc guys mukora ubuzi bugoye, sinzi ngo ubuzi bwo guca ibiti, sinzi ngo koza ibiziga, ngo sinzi ngo ibiki nibiki. Ivyo bintu rabivuga iki ga Baroteri? Hizo kazi unaona kuna kazi watu wanakuwa wanasema kazi ni cha kwanza, kazi ni kazi, unaona. Wanasema hiyo mzara kazi kufa maskini. Unaona. Mimi kiukweli mimi sitakudanganya kazi yangu. Mimi naona nakata meat. Nikikwambia pesa naingiza kusemene ndugu yangu hautaminia. Mimi kusemene naona na ganye. Naona ganye pesa nikikwambia hapa hivi ni yani mpesa marundi kama ma 4 millions. Pesa na ganye kusemene.
tante kono. Unaona makati milioni kama ni makati milioni za marundi. So afu hiyo kazi mimi niache. Kazi ni kazi. Kazi kukata miti kule kazi nalipa. Me hamna mtu mwangu anachunga vilema, hamna mtu aga nini. Makosha mama hizo ni habari za watu utakosha maiti. Hizo ni habari za watu wanaongea tu. Mimi nakwambia mimi kazi yangu mimi. Sema ngoti ngo DJ kisema mimi kazi yangu mimi. Ninaoga nakata miti. Una kama hivi niko vacances hivi. Ndarudia tena mpole mwezi wa 4, natoka mwezi wa 8. Unaona? Hivi nakuja Bujumbura kula mkeke na roe, upepo ni rudi. Nataka mnani mpoli unakata. Afu sasa nkubu onye ugiye nk'uyu munsi ukora akazi ko ku munsi kumwe abandi bagenda bakajya guca ibiti agataha muhira cyangwa uragenda ukamara nk'indwi kazogaruka muhira indwi heze. No, cause jumi neshi Montreal. Naga natoka Montreal na mvyo ni saa 5 na mvyo ufasi kwa wa British Columbia. Yani ni siri ya mwisho sana Canada, ni kama country. Mbana kwa nafasi saa 5 mvyo tunatumika mpole tunarudi kuishi mjini. Unaona? Tunarudi. Yani kama tu kazi mnatoka na gai, mnapiga kazi kisha mida saa 9 saa 10 mnarudi napiga sosi mnalala fresh usiku tena mnaamka. Sezo ikisha unarudi nyumbani Montreal. Ni ukuvuga ngo ubaye ahantu habiri wewe. Mimi yani naishi Montreal, kazi kianza naenda British Columbia. Unaona? Nikipiga yani British Columbia kazi yani sezo ikisha narudi hapa Quebec. Jo hapa Quebec tunatumika hata na ujamaa wa Rwanda ni nani, ujamaa pinda sasa piga ma challenge Dumba. Dumba tunapigana mamiti hapa Quebec. Dumba ola jamaa wote sasa ukiniambia ngo tingo kaza kukata miti kazi nzuri sana. Ibaza kazi kagwemba hafi milioni zirenga zine z'amarundi kundi. None umva wa mugani ugaya akazi hari abagenda kuba baslayking ari nabo usanga aribo baza kuvuga amajambo nkayo. So Baroteri ntago turi umurambire cyane, igikuru nuko twagombaga nka Bujahid nk'umuntu nyene twagiye dukorana ku ma live twumvise uri ngaha turavuga ati tukurondere tuganire kimwe canke bibiri. Mugare je ndashaka icyo tugarukaho bwa nyuma ndashaka ko ndakivuga Brandine ari ngaha kuko namubonye muhamagare rero ati ndakujana sijigenda alingia ndani kugira ngo umuntu asubire kubaronga ni ikibazo. Anagopaga kamera sana, atakaje watu wa anagopaga kamera ni. None ko yakundanye n'umustar kafise umugabo w'umustar biruzogenda gute? Atazoya unajua kitu pole kwa naso. Je rero urumva je na Jux nago dukanganye naja turamutse ibaze rero habaye nk'umunsi wa mariage netuza no gutadutumiye guys Baroteri nigeza dutumira. Murumva ibyo bintu twage tubona amafoto ari muri etat civil. No etat civil kwaga unaona kama ni shoga kwanza cha kwanza kwaga niko na retard unaona. Sikusomaga sikufanya nini. So mimi nifikaga tariki moja hapa hivi. Kabidi kimbie ndani. Kasika natupigia tu simu. Mtasaini leo. Nilikuwa sina tena tamu kichu mtasaini leo mtu akamka asubuhi pigia simu black chibu tukaingiane kule hivi mariage mtapiga mpunga Jemba ngaho ama invitation byo kwitumira tuze uko nyene ndagutumia msimu invitation jwa karatasi sina nayo hapa hivi. Sini Baroteri rero tugiye kugaruka ku by'urukundo rwiwe numwe mu bakobwa dufise nga beza nga mu gisagara cya Ushobora Brandine suko wanakona wanamke mkari kushindi. Urumva rero tugiye kugaruka ku by'urukundo rwiwe. Ni ibintu bihora bivuga cyane ko amuha distance itabaho, urukundo rwa kure na kure rutabaho. Mbega umuntu akifuza kumenya Baroteri na Brandine bamenyanye gute n'iryari bamenyanye? Mimi na Brandine nzaga sema vitu kona kitu cha mwaka na miezi 3. Igiye mumenyana mbega wari usanzwe umuzi canke mwahuriye kuri hazo social nkuko tubyumva? Kweli mimi simjui Brandine, simjui. Na sikumtoka Facebook, ama sikumtoka Instagram. Ama wapi? No, sio pasi kuna brother wangu hapa ndio anambiaga. Kuna mtoto mzuri, tena mtoto ametulia. So ukiwa naye itakuwa fresh sana. Kwa mimi nimwambiaga mimi nataka mtoto wako kuoa nini. Sitaki mtoto kula na ibada afu mshwa siku mimi naitwa cha. Akanipigia pasi mtoto ngajuta mtoto ko fresh kabisa. Mais sio pasi komtezi pasi. Nubwo yanze ko turamutsa wallahi Brandine ni mwiza. Baroteri afite umugore mwiza tugushimira cyane. Biba bigoye gukundana n'umuntu ari kure
ubone ko umushitse kuri no ntambwe novuga ko nta byinshi turi kubaze kubyereka urukundo rwanyu niba ngombwa tuzobatumira muri kumwe muri babiri mu bituganirize ariko ikintu umuntu yakubwira avuga ati waragize neza kuko si ibintu tumenyere n'abakundana imyaka ingahe bari ngaha bari kumwe ugasanga ntibabanye muga kuvuga ko umuntu muri kure havuga amagambo menshi harabamo kutizerana hagati yanyu muga kubona ushobora kuba ushitse kuri kino kintu ni nk'ikintu no kubwira ati congratulations kuko ntibishobora abantu bose n'ibindi biri imbere Imana izibubakire mbwira urugo rwiza kuko bishobora bake sibyo kabisa nasema ni kweli sio tunaweza hicho kitu bakunzi wa Bujahit ntituri bubarambire turabemera ikiganiro cya Baroteri na Brandine kuri Bujahit muzokibona nizere ko nitubatumira muzotwitaba tutafika ndakuja naye reka tubashimire cyane rero ko mwemeye ko tuganira nibaze ko tuzosubira kandi mu kindi kiganiro kora subscribe kuri Bujahit kandi umva tumira abakunzi kuri mariage Baroteri kuri Kimana nawaita wote kabisa Juma araje kwanza akuna invitation invitation kuva tu fresh kuri du jour ya nasema kuri du jour donc impuzu zo kuri du jour Brandine unajua kuri du jour mimi sawa urumva ko hageze wanafika ni tutakula tutakunywa tutacheza bizobera he sare sawa kama ni kate ni iri gade ni hapo mais pas juu maswaga mimi sijuu sipa juu yani hapo pa chini sio mbali tu reka tubashimire cyane bakunzi ba Bujahit sinoheza ntabwiye ko tubura abantu 2,200 ngahe ngira n'amajana 3 kugira dukwize 100 by'aba subscribers reka tubwire wowe ugifungura ino video wowe warabye ino video kayiheza reka tugushimire ko wakoze subscribe kora share na comment ubwira ibintu bigende neza thank you guys